Aleyküm dostlar, sizinle birlikte men Super Kazak. Bugün biz Minecraft'tan ikinci bölümün sürütün bolamız. Alan işe gittik. Sesini etken kadar cheat қолдану керек, cheat. Sen қолданған жоқпын. Dostlar көп ағаш жинапсаң, бірақ бүктүк ағаш. Оның өзі кешкі тамандай. Көзеніші істесем. Bir стак не жинайын. Кеттік. Ne жинадым? Bir стак доски. Асып кетті почти bir стак доскіден. Кеттік бұл. Басайық. Алмаз не Bu mismiyik. Atım ne şu Kudayım ha. Ben bu ani yakta turdim. Şundan tavuk aldım. Sizler жақын екендім. Алпақшы бетекті. Бетекті. Bir stak nasıl bitti? Bir staka çeşitli yaptı. Biz burada gerek var. Şahtağa kopat parmağını bırakmayın. Dostlar, men mынаны алып тастайын. Әйтпесе шәмәнәк қоптыр. Шәмәнәк қоптыр, әмінем болды. Атпен барбай жей өріп, нәжет тұрған жер. Жоқ деп қою керек шахтаға. Бізге керка. Бірақ пүтірді ағаш, балты. Ne bitiyemiz. İşte böyle. Şimdi patkali attım. Bana ödüğün ayığı içindeki. Ne kaldı? Böyle şahtın içine krem sosun. Gittik. Ya dostlar, mene
كوتالين تحت بنيست. Mine. Шатный щит. Сиги железа. Bana lava gerek olacak dostlar. Lava ateş ederim dostlar. O железо. Железо закупить секрет достар. Железо. Direkt nerede? Dostlar biz ağaç olurken işte biz kumarları almalık. Gerek yerden fakir alacağız sayımız. Dostlar ben осы сыртқа шығайын уже жақтыға барғым келмейді. Сыртқа шыққаннан соң міне достар шықты, уже үйге барадық. О, железо, железо, железо. Uykudayız. Нормальный.
Атпен қырықпайды мен жүйрік атым ойда. Жүйрік атым. Жүйрік атым. Bu seni kıkıyorum yapışım et. Benim mağan tatlı ettiler. Ben baktım. Bir şeylerde dayı bakmayın. Yahu. Isek. Спрыгнул немножко. Sıkkın şu.